Di sini ay utray agani kesengi ba agani step. Ngabau utray la ay ngini kapor kabangyo ikabanwan biang syafi. Nambaga jing ro ba jing mani. Yo ikaban mani utray agani step jani kesengi. Anu nu gajaka ba pidan. La ikaban isnok tilang bat ngi kapinang mani utray ni step kabina rai ni jing rai. Ikaban mani ka kerteng jong utray. Kesam ka jong David kaban repulai ka dekat ka benangkong. David wang ablay ba may long blay jong adang step ngawat eme. Mensim jong katerang eme. Donut jong kasliang eme. Akan nga step nilay ikaban mani utray. Ikajing rai, ikajing it ka jong utray. Hallelujah. Ablay may long blay. Step ngawat yami ablay milong ublay nganyayaro yami nganyayaro yami ablay ablay milong ublay step ngawat yami dang step ngawat yami ablay ablay milong ublay nganyayaro yami o nganyayaro yami mensim katrang yami donut kasliang yami ablay milong ublay dang step ngawat yami atray dang step ngawat yami ablay ablay milong ublay nganyayaro yami umensim katrang yami donut kasliang yami akwas ngoji don jong mi ngakwas ngoya surjong mi jingi jong mi o kambaya jingi jong mi o kambaya jingi nganyaro yami o kat pangadang im ngan mani yami o kat padang ring men sim o jingi jong me o jingi jong me kambaya jingi o jingi jong me o kambaya jingi o nganyaro yami o kat pangadangim o ngan mani yami kat padang ring men sim o jingi jong me try jingi jong me kambaya jingi jong me kambaya jingi nganyaro yami kat pangadangin ngan mani yami kat padang ring men sim nganyaro yami kat pangadangin
ngan mani yami kat badang ring men sim uli shishakin go try ngan yaro yami try kat bangadang ring men sim ngan yaro yami atry oh kabangadang im oh ngamani yami atry oh gajingit jong mi try oh kamhaya jingin oh bangan yaro yami try oh trang yaro iga kerteng ke jong mi imani yami atry imani yamar gajingit kabakraw ke jong mi ken go try oh hallelujah Rai ka man sim ka terangay ka ban mani eme. Doonot ka singi kasliang eme try. O melang ba deho wanyo ka jing mani kan ko try. Wan ban mani eme ka ni ka step jaw ni ka si. Ay me ka jing mani try. Ni kiti me ka jing mani ka ni ka step. Long bala kar khuy ka kerteng ka jong me. Ka kerteng mo Jesus. Amen. Aingo yo blaze hijisian pat hagni ka sngi ka bamantang yo agni ka lat ban krende ka ktien ka John Blay bangangit scam ka ktien ka John Blay kum bakalong ka jingbam na ka bensim bangangit scam kan tay yangi way piwe habangi shashkor ya ka bat ka jingi kai hagni ka sngi ka long shapang ka jing sngoret nilay puli shapang ka mon ka John Blay ka ika man ga John Blay u Blay lopen Paulut ya ga daga man ga John leng ba ga ktien ka John ka baula ai hangi ka bangi khot ka kot ba ka Bible ka baning kong yang le pet ka man ga John Blay ka long bangin nge klem ga jinget nginam la ban pet so bha u Blay bat ka ba ar le pet ba ka man ga John Blay ka long bangin sngongo yu bat ka ba lai ngi pet ba ka man ga John Blay ka long bangin em ke jingem ke bakhoit ke bahak bangin le petru bagaman ke John Blay ke long bangin long ke bre ke badap da ke jing iet bat ke jing iet yo Blay ke jing iet ye ki bre baro da ke jing iet ke bajanai kata ke man ke John Blay te hagri ke sngi nginang ye petchu ke shu ke man ke John Blay ke bangin don kam bantep Bat kajing hikai hani kalong shapang kajing sngoret nomor kaniru kalong kaway nagamon ka John Blay ba iway piway na pedeng jungi ngin long ki brew ki ba sngoret bat u Blay lopen pau ya gata kajing angnot kajing kwa kajungu nangi kajing thaw ki ba kerpang leng ba kaktien kajungu pan mentang nya pet ni kong nya phai na ka kitab ka berem kitab umika kalanong ke benriu ke dekat ke bapra hang ni ke Bible ke yathu shapang ke bau Blay uwat na ubriu hag dekat ke bapra ke ong ni kentien ula peni hame ko briu ke babha ti utrai lawat ayuna me henrei tang ban le hok bat ban i je ke jing snai bat ban yahat le ret badu Blay jong me kedi kalong kajing kren kaba u Blay upen pau leng ba unong ya thulu pa umika ha kaba u Blay u ong ke kaba ngawat na u breu kalong ba u breu unyat ha kajing leret unyat ha kajing sngoret ban nga kwa ba fin sngot ho ba u Blay ha bu thaw ngi ki breu u thaw rengkat bat kajing la ban sarong kajing la ban penret kani kani kajing jit kajongi namar hag bidai bat kajing sarong bun sien ngikren sepang kajing sarong kalong ke pop ke bashir kai barhot kadai shisha ke pop ke bashir kai tehen rei baleu bleu thau pat yo breu rengkat kajing la ban sarong
Kiwi pat gijing tau le se kinam la ban sarong. Hinrei ngi kibre ngi don gijing la ban sarong. Ngaku apa fintip. Kadang bo blei utau yu breu ringkat baga gijing la ban sarong. Kalong bangin sarong syapang blei. Namar gijing ro yau blei kade gijing keren sarong syapang gijing krau, gijing stad, kabor, kajong blei. Haba blei utau yaki angel habeneng ban yero ban mani yu utau ringkat bat gijing la ban sarong. Jadi nak kita kedau ke pop ke beningkong ke belayale persyak yu blei kadai gijing pendon kam bakla ya gijing sarong. Blei ai haki angel au Lucifer kani gijing la ban sarong kenang ya ke ba un pen sarong yau blei leng baga jing ro ke jing mani ke jong. Bat un yalam ki wei pat ki angel ki badan habneng ban kren ya ki iki ba krau syapang blei. Henry Lucifer haswa un kelas syaitan ula pendan kam maklai ke jing sarong. Ha ke ba ula kren sarong syapang yelade lani ula kwa ban shimno ya gata gajing ro kabadai gajong blai ula kwa ban shimno ya gajaka gajong blai dei hang ne ba blai ula shopno ya Lucifer ula klau syaitan uksoit bat kani kadi pop ka banding kong kabla le persya ya blai perhatian gajing hap no gajong syaitan blai thaupat ya breu bat breu ru ulong ubakin jaman sim udon ru gani gajing la ban sarong. Bar gajing la ban sarong kalong bangin kren sarong syapang ublei om syapang yelede. Bangin kren sarong syapang gajing star, syapang gajing krau, syapang gajing la kajong ublei om syapang jongi. Tidak nak kita kedau gajing sarong kadehi gajing ai gajong ublei. Hinrei larangi pendon kam baklaya ka kalong kanong syun kaba penjat yang ini kong pergi bayar persya yu blei. Jadi nak kedau kapop jong kajing sarong kalong kaba syirkai baru blei umla ban map yaki breu ki basarong. Compare ke kapop kabangile larangi penrit jela di hakmat jong blei. Kamdon kapop kaba blei umla ban map. Bikin mau udah kaya lor jeng gedeng pernah, halor jeng gedeng pernah la penrem yu udah ke imlang ke salang, dah ke sorka rom, bat baru ki breu kim kuasyo ikini ki arngot bakindang im hakini ke selap pertai. Henry haba wena pedeng jeng ki upen rit jela dia, utraji sukresu ai ya ke jeng pentik na, ba unyo ya ke jeng im babam jukut, wong ini kentien, dah shisha. Agar ni kesengi melong lem rengkat berngahap paradise. Jadi yang terkedang aku apa fintip. Bakam dan kepop ke bau beli melak ban mam. Henry habangi don pat ya kajing sarong ke kanglat bau beli un map yangi. Jadi yang terkedang kajing sarong kalong ru ke bama hadu kata-kata. Kalong tik kumba ngalaban penyusriam gajing sarong bat katari ke white. Baru aki breu gidon ya katari hayeng hasam jongki. Namar baklem katari kumnungin ya odjur, kumnungin ya oddo, kumnungin ya pendon kam. Don shibun gijing don kam ke ba ki habit bandon katari. Hendai daga jo katari ke ba la ban pendon kam na ke benta gajing bentoy ke jongi. Kalaru ban pen saw yangi, kalaru ban penjot. Lani ban shim ya gajing im jongno re jongno. Tadai nak kita kedau gajing sarong ru kalong ha kita kerukom. Itu mentanginya pet nak ketien ke jong blei. Ningkongnya ingin pulih ha kini ke port Jeremiah kalau nong ke kendai ke dekat ke Arpulai. Jeremiah kalau nong ke kendai ke dekat ke Arpulai, hadu Arpusau. Pen shim ingin ke ketien ke bayat hu hangi kumno bangi dai ban pendon kam. Ya kadi ke jinglak ban sarong. Kaktian ke jong blei ke ong kumni. Kumni uong utrai. Wadai ba uriu start on sarong hala ke jing start.
Lemni uba krabor unum sarong halaga bor. Riuspa unum sarong hakispa jongu. Henry uta uba sngo sarong. Iklam kang yengi bangin sarong. Henry larangi kwa ban sarong. Ke Bible kong uta uban sngo sarong. Un sngo sarong hakane ba usyempang baru itu yanga bangalong utrai balik ke jing le it ya ke jing bishar balik ke hok haga kendo na ba hakini ki aka ngas ngob haken ong utrai di hang ning i ke tin ke jong blek ye thu ba uba start dei ban sarong haga jing start uba klein bor dei ban sarong haga jing klein bor uba riu spa dei ban sarong haga spa larangi sarong hakini kiki baro kabangi yo nau blehi ha ublei ba ai kita kiki baro kata kajing sarong kan penjot kan pensniu yangi nama kajing temu ba ublei ai shibon ke ha kajing kajing uthe shibon kajing kurku kam dai na gabenta bangin sngo sarong bangi yo ai kita kiki baro henre bangin sngo sarong bangi don ublei badap da kajing it Badap de gejing le asbon, bad ulong uba krau, bad ubala, bad pendap ijinon kam kejingi, bad ulong uba start, uba tawengi, rengkat bad kejing start, kiba krau. Jadi nak kata kedau katak, kani kadi kawai kaba penken mau yangi, ba ublei ukwa yangi bangin sngoret namar kejing sngoret kalong mar persya e kejing long basarong. Kajing sngoret kalong mar persya kajing long ke besarong. Di kaktin ke jong blake ong lefin pai Jacob kalong besau gerkhat ke ban rio. Kaktin ke jong blake ong bo blay u ai ke jingai ya ke sngoret baru shop no ke sngo krau. Jacob kalong besau gerkhat ke ban rio. Ke ong ini ke kentin sangap ngan puli kum bakalong. Henry u ai ke jingai ke bakambon Naba kumta loong ublei le persya igi besngau krau henry ha ki besngoret uai ke jingai Ke Bible ko ublei le persya ya ubasarong. Ti henry ya ubasngoret ublei uai ke jingai Ublei ulong badap da ke jingiet. Dena kata kata kwa ba kajing sarong kan long kajing kanglat kang lenti ya kata kajing it kajing kajing sebon kajing ai kajing habang ikran sipang kajing ai kajing blay kajing ai kajing blay kam day tang kabapen yangi kajing ai kajing blay kadai kajing pelak kajing bangin le ek bakrau bat ki ba ai buram yu blay namar kanu ko bangin la ban le Let's say fila benong ngala 3 minit. Wat kata kajing 3 minit kajong piru. Kadai kajing pelak kajong blay. Kata kajing pelak kajong blay. Kadai kajing ai kajong blay. Pada pengi crunch pang kajing ai kajong blay. Kajing ai kajong blay. Kalong ke bakrau. Barkani kajing ai kajong blay. Ka pelak yangi. Kajing ai kajong blay. Ka pelak yangi. Bangin le ke bakrau. Tadai na takadaw hakari kesengi ke pementangin yo ikani ke jing hikai. Ba kalenti sya kata ke jing ai ke jong blay kadi kalenti jong ke jing sngoret. Kalenti jong ke jing sngoret. Kalenti ke bas sngoret. Ba dia kani ke jo ke kentien la tho lingkong Petrus kolong besan ke khot ke besan. Bau blay uyele persya igi besarong baru ai ke jingai igi besngau ya kita giba sngoret. Ya ke ju ke kentin la tho bon sien ke Bible kani ke penken mau yangi ba kanu ke bla tho bon sien ke dei bangin haban pelet jingmot ba bar ke dei ru ya ke bangi haban pentikna ba kada rung shisha ha ke jimot ju perkhat ke jingi namar ublay uda mon yanga ba dia pi bangin da sngo tho ya kajing don kam jong kane. Tidak nak kita kedau kaktian ke jong blay kaya thu bau blay la shop na yo Lucifer na beneng nak kedau jong kajing sarong. Kat hadu kan kesengi ke pementang gidang syakri yo jong blay. Nunu besarong blay un shop na yo. Di mentang akwa ia keban
pen pai shapi na gaktian ga jong blay bala da ga day yangi bagin ya da ga jing leret ya da ga jing sngoret kai ba gaktian ga jong blay ka hikai yangi habri ber ga jing sngoret ka banding kong ka jing sngoret ka day ha ka jing mut jing perkhat ka jing sngoret ka day ha ka jing mut jing perkhat larafin puli ha ka kitab Isaiah kalanong ga bakhat sao kad khat ka bakhat ar ter sepang ka jing hap ka jong syaitan ka Bible ka ong kumne agar khat ka bakhat lai te mela ong hala ka donot ngan kiu shabneng ngan kentiu la ka khet haneng ki klor jong blai ban ngan shong halor ulom ka jing seng ha ki bakut phang shate ngan kiu shalendat kilo ngan long kumu bahajrong tam penban on sepenihar mesha dujok kani diga kentien kabalakran sepang usoitan bat pin iba ka kien ka jong blai ka ong baula ong ha ka donot ka diga jing perkhat ka bajeliu ka jong brio ka donot ka diga jing perkhat ka bajeliu jong Lucifer ban shim ya ka jaka ka jong blai ban long kum ubahak lietam tikini baro kisdang haga jimut jumperkhat. Dishwa ba unu unle ya kanu gakam kata gakam kasdang shwa haga jimut jumperkhat. Tadena tagada finam skopla bagaktien ka jomblay ka ong sisk ng Rome kalanong ka bakhat ar fin pulia ka khat ka ba ar ka Bible ka ong yakini ki kentien ka ong tuat penyesiriem rengkat yala dia bat kani ke perthai. Henry tu pen keladurno yala dia ken dah ke jing pen temai ke jing mur jongpi. Kenang ba fin yo tip ke ba kumno ke long ke man ke jong blai ke ba bha bat ke ba pen sngo bha bat ke ba janai de. Kaktian ke jong blai ke ong bangim dei ban penyesiriem rengkat yala dia bat kani ke perthai. Maka perthai ke ya ke lenti ke jong syaitan bat ke lenti ke jong syaitan ke wain ke lenti ke jong syaitan ke jing sarong beri ke sarong ha ke jing start ke sarong ha ke jing la ke sarong ha ke spa bat kum tar ter wat lada lese pim shim yo i ba ki kren henre ha ke ba shapo jong ki ke ni ke ba sunshar ya ke jing em ke jong breo henre kum ki banget ngidon kamban pen keladur no ya ladi tiban pen keladur ya ladi iran kamban pentemai ke jimut jumperkhat lajong. Bat kani kalau ushabi na ke benda ke jingim ke bayi per na kiri perthai. Kaktian ke jong blai ke ongin pentemai no ke jimut jongi kenang bangin yo atip ke bakum no ke long ke mon ke jong blai. Ke jing pentemai ke jimut jumperkhat ke long ke lenti ba bangin sngothu ke ke mon ke jong blai. Bat hagat khot ke balai Kaktian ke jong blai ka hikai ngi kumno bangin yo ya ke jingmut basngaurit. Namar nga ong da kata ke jingai ke balai hanga ya wei pu wei ubalong hapdeng jong pi. Ban om nyo kam kor ya de ndalor ke bal kedai uban nyo. Hinrei ban nyo adkar ya de. Kat kumbau blai la sami ke jingtau ke jingai ha wei pu wei. Hakri ke khot balai kaktian ke jong blai ke hikai ngi ba ngimdei ban nyo kam kor yala de ban ye kiwei ka bamon ngimdei ban yunu jor yala de bat kiwei namar ka pop jong ka jing sarong ka de habang isdang ban yunu jor ka pop jong ka jing sarong ka de habang isdang ban sngo bangilong kam kirpang wala da baro ngilong ge ba kirpang ken mau bangimdei ban sngo bangilong kam kirpang ban ye kiwei namar ba ublay ulat hau kerpang ya baro kata kadi ke beningkong berhagaju ke por compare ladangi yo khambun ke jingker khu ladangi yo khambun ke jing ai ngimdei ya ka bangin sngo kham halor namakani ke jing sngo ke balong kham halor ke dei ke jing sarong baladangi yo ya kum kata ke jing sngo ngiron kamban pentemai no ya ka ladangim pentemai ya kata ke jing perkhat in sentut siya ke perthai, bat ngin longkum ke perthai. Baru blay un shop no. Baru blay unam the shu ke jing ai ke jing ha ke jing ke jingi. Jadi tak tahu kalau kebetulan kami ini bangin shim ke jing kai bat shim kia ka.
Namar nginam la ban le nginam la ban syakri Islam klem ke jinga ke jong blai. Pila ban ya katu kat ni dalam ke jong ke bor. Pila ban le katu kat ni dalam ke jong ke jingla. Pila ban skau thu katu kat ni dalam ke jong ke jing start. Henry klem ke jinga ke jong blai ngin baklalanti. Jadi tak dah ke babha yang ngi kalong bangin penrit ye lade. Bangin shim ye ke sinjam jong ke jing leret. Nama kini ke jing hikai juga ketian ke jong blai. Lafin pulih Filipi kalong baar ke dekat ke basanru. Ketian ke jong blai ke ong tungin yo ye ke jingmut ke badonru hau Kris Jisu. Ke bamut u Jisu Kris uyat ha ke jing skauret. Bat ke jing skauret ke jong Jisu Kris kasdang na ke jingmut jing perkhat. Ke jing skauret ke jong Jisu Kris kasdang na ke jingmut jing perkhat. Tengah kuat ban ngini pai ke port Filipi kalau nong ke baar ke dekat ke basan hadu ke bekendai. Kau ini kentien tuyo ia kini ke jingmut happy ke bala longru hau Kris Jisu. Iron kamban yo ia kini ke jingmut. Compare ngi per ha ke dur, compare ngi per ha ke jingla, compare ha bang ngi per ha ke jingkhat, henre ha ke jingmut ju perkhat. Baro ngi di ban yo ia ke ju ke jingmut ju perkhat. Berkata ke jingmut ju perkhat kan deiru ke ju ke rukom perkhat ke jong Jisu Kris. Kakcien ke jong blai ke ong hagar khat ke ban rio ubah haba udah ulong hagar dur ublai shimla nyo ya ke ban bat manlong marengkat baru blai. Henry ula pensuda ya lade. Udah shim ya ke dur merau habola jalong hagar jing isriem ki brio. Ke Bible kong bu Jisu Kris ulong ublai. Henry haba ushim ya ke jing long do ke jing long brio. Ula ino ia gata ke jing long belai. Haga jing mut je perkhat ke jong Jisu Kris. Ula ino ia gata ke buram baro. Shimla nyo marengkat baru belai. Wala da ulang belai. Jadi kita dah don shibun kibre ki ba arti tin ke jing long belai ke jong Jisu Kris. Nama Jisu Kris ula pendet hadu kata-kata. Ula shim ia ke jing long brio. Haga ba don shibun kibre kim sngot ho. Lani kim it ho shu yu. Bau de ublay. Henry kini kan khat Bible ke yetu ingi bau Jisu Kris ulang ublay. Ushim pad ye ke jing long brio, ushim ye ke jing long merau, ushim ye ke jing long do. Kau ini ke da bau Jisu Kris uhaban le ke ta kenang bau nyok ban yap halo ke ding pena ban long ulang kenya ubajana ina ke benta ki pop ki rengkang jong ke perthai barok kawai. Larang im hap syaka pop bau Jisu Kris dan kam ban shim ye ke jing long brio. Henry nak dawo Jisu Kris uit palat yangi abang ilahap ulawan yang ban wahat yang abat yepi. Berkalong ke bepelah do kata-kata bau blay unong tau unshim ke jaka jong ke jing tau. Lesi lada pi shna ya nuru ke tiar, lesi pi shna ya ke shuki. Piong ngakwa ban long shuki. Lani ngakwa ban kelas shuki. Lesi anam dan unu beri uban keren kumta wala da ula unum kwa ban le e kata. Naman haga syuki kibri ki shong kibri ki le kat bekimon di Henry kan longga ba hadu kata nama kadi ke jing pendrit ke ba khrau ke bam dan telit shu ban batai. Jadi tak tahu Jisu Kris ula shim ye ke jing long ba skauret bat kini baru ula la ban le namar kalau don haga jingmut ju perkhat ke jongu. Jadi nak tahu kaktin ke jong blai ke ong tungin yo ya kani ke jingmut ke badon ru hau Kris Jisu. U Jisu Kris bu ya lenti kani ke perthai don ke jing perkhat ban pin pau nam ya lade don ke jing perkhat ban pin sarong ya lade don ke jing perkhat ban sensyar ke jing perkhat ke jong Jisu Kris ke ye per nagi breu baro. Kajing perkhat ke jong Jisu berbor kan long ban le ke mon ke jong pa. Kajing perkhat ke jong Jisu Kris berbor kan long ban wat ye ki balaja ban penem ye ki mensim ki bayap ban pen khia ye ki bapang. Barkam don na ke benta yalade. Jadi tak tahu kan ni kajing long ke jong Kris kalong ke badon kam ba manga piru ngi don kam ban yo.
kalong ke bae haga jing long breu ngimla ban pendet kombo Kris ula pendet Henry agit scam kat banginang ye pulis pangu Jesus Kris kat bagi kemat ke jing irang pechu Jesus Kris katau nang penwandor ye ke jing ke jang apat jong pi bangin long kibas ngauret barang ko apa fentep ru bahadian bau Jesus Kris ula pendet ye la dia ke Bible ko ula pendet jin hadu ke jing yap ula pen ko ngo ila dia jin hadu ke jing yap kini khat ke ba buat ke yethu ke tabat shushu ke tin ke jong blai ko hadien jong ke jing pen ko ngo ke jong na marhaba fidon ke mensiam jong ke jing sngoret ke nyelam sha ke jing em ke ba ko ngo fidon ke mensiam sarong ke nyelam sha ke jing em ke ba saitla ke ba le persha ya ke mon ke jong blai ru Jesus Kristus la pen ko ngo le jin hadu ke jing ya bang ke Bible hadien jong ke jing yap ke tin ke jong try ke yethu ba lapen mi pat yo Jesus Christ balakan tiu yo Jesus Christ ke kerteng ke jong kalong halor ki kerteng baro kani ka ai ke jing hikai ngi balaringi ya ha ke lenti jong ke jing sngoret nginam sa hapo wala dangi pen hapo ila dia namar ka tin ke jong blai ko ya kita ki ba penret on pen kraw ya kita ki ba pen po on pen kraw ya kita ki ba pen kraw on penret ka lenti ke jong blai barabor kalong ke ba pla itu adalah fikwa bantip ke lenti ke jong blai fi haban le ke tin ke jong blai wanam pet naga perthai wanam yo anuksana gibreu nama gibreu kila ban num yahat kat kum ka jingi kai jong ke tin ke jong blai fila ban puli Matius kolong ar pulai ke khot ke bakat ar ko ong ite ke kentin deni te kada ba Jesus Christ wan syagri ke perthai ula pernat hadu ke jingyap shimla sa ke jingyap lakin tiu yu kum tarung ko abanong yu pi balai bau blai u penret yang abat yu pi bon sien kadena kada ba ko aban ken tiu kam dan ha ke jimot ke jong blai ba un pen po engi kam dan ha ke jimot ke jong blai ban pershitom penjenjar engi ha ke jimot ke jong blai berbor kadon ban ken tiu engi henry ke lenti ke jong blai shajrong kadiban stang shwa na po ublay ukwa ban kentil ublay ukwa ba unra yang abad ya pi ndrei haga ya ba por ga jung ondang ila nang ban sngoret namar ka jing kentil kalong ka bama ladang yim nang ya ka ban penret ni ban ai buram ni ublay andala kentil yangi haswa ga jing san haga jing long bagenjam ben sim kala ban ra ka jing sorong suitan ula ban pen sorong balado suitan pen sorong yangi nginam la ban yang scam nginam la ban yang slam ngin kelon tadeni tak daw ka Bible ke thu Deuteronomy ke long ba pra ke khot ke ar ke san ke Bible ke thu balai bo blai yalam ki khon Israel nagari klau balai ublai yalam ki khon Israel nagari klau lefin puli ke tin ke jong blai ke thu bat ke batai hengi sepang ke daw jong ke jing yalam ke jong Jesus Christ ya ki khon Israel nagari klau dengan puli hagelenong ke bapra ke khot ke ar bat ke hadu ke khot ke san kelenong ke bapra ke tin ke jong blai ke ong ni ke kentin to men ken mauru ya gata kalenti baro e go trabo blai jong me la yalam je me hagri gi sau post nam hagri gri cloud ya ke ban penret je me bat ya ke ban tenju ye me ya ke ban tip ke ba ha ga download jong me lamen sumar ne em ki hukum jongu ula penret ye me bula sha ye me ban sngot khan bula sai me ga mana ya ke ban mem jutip lemne ki pa je me kim jutip knang ba on pentip hambe bau bre im tang dau kpu rebu bre im daga ktien barok bami daga shentur ga jong try ka Bible gi thu bau ble yalam knang gi kon Israel nakadaw ayu ban penret je ki ban tenjo e ga download ka jonki namar lada ki kon Israel kim ya lenti lembagari cloud ondom la ban tip ka bakum kanu ga download ka jonki da shisha uble lai I don napdeng jonki ki ba penret shisha dan pat na peng jongki kiba pen kraw kiba sarong kiba meng berkatien ke jong blai ke ong kito baro kiba sko kraw kiba sko meng kiba knyum kiba artetien kiba le persha yo blai kim shim lala ban yo kenti ye ke ri jong jingkular dene tak dah ri ke sngi benta kani ke jing kai ke long ke badon kam ban kwa ba fentep bo blai kwa ban kirkhu ye pi kwa ba fentep bo blai kwa ban kentiu ye pi
Ublay kwa ifi fin long ka kle ka tadong. Ublay kwa ban kurkuy pi ha ka yok ka got. Ublay kwa ifi fin long ki berius pa. Ublay kwa fin long ki start. Ublay kwa ifi fin long ka jing kurku ka jing shy ha ka pertay ka badum. Hindray ladang yam nang ya ka ban sya ba utran paduan dore ka jing im ka jing i bangin long ki basngauret. Anda ublay la pandan kam yang i bon sien in hap no ha ka jing riam ka jong boman. Kamen siam jing ka long ka ba kodor hadu kata. Dena ta ka daw ublay nom sya. Ba kata ka jing kentiu ka jong yangi kan long penban ka jing riam na ka benta jengi. Henry ublay namar bu iet sneng sempat upen wandor ka jing im ka jengi andangi la wandor ba yang ta ublay un thelo di ka jing kerku baro ka bola tingkai na ka benta jengi. Ngangit scam ba hagri ka janmet hagri ka sgi ka benta abang yo skoi ka ktien ka jong blay tungin tip ba ublay udon ya ka jing perkhat ba bhana ka benta jengi. Ublay udon ya ka jing perkhat ban kerku yangi. Ublay udon ya ka jing perkhat ka ba ngau tenat ka balong palat ban ya ka ei ka ba pi kemilenti palat ya ka ei ka ba pi pan. Ti hinre syab utran ya lam ya pi msnador ya pi namar ngimtip ya la ka jong kabor ngimtip ya laga jong ka jing sngo mentangi sngo klan andangi la ya lenti ngin kelon mentangi sngo la andangi la ya lenti pleng ngim la den ta kada hari sngi menta aku afin ken mau baka jing leret ka jing sngo ret ka dei ka mon ka jong blay blay u blay upen pau ka mon ka jong hangi ba ka long ka mon ka jong bat ka pen sngo ba ya yu larangi ya ka jing sngo ret ka daw ngangit scam na maru blay ukwa pan kerku yangi. Titungin yang pelong ke jing duai hakni keski. But hakru no ke jaka fidan compare ke ek jing island ke jongpi. Let's see if ya ilma ke jipun wonder ke jong try benta. Waju arte tien ke jing bha ke jong blay. Waju arte tien ke jing eat ke jong blay. Waju arte tien ke ek ba kraw ka ba ublay unsale ke jing im ke jongpi. Ndeki ek baro kinja ha ke por ke jong try. Kat ba ublay udang pen wonder tungin longum ka daw bertha in ailad ya ka kti jong nong thau kio ban penitanat ya ka jing em ka jengi ban penlong yingi ki bas ngoret hadu ba ublay unda syam ngubha kum bakalong yu Jesus Christ kum tarukan long yang apa jepi tungin ya pendam lah ka jing duai atra Jesus nga aingo amen ka benang ni ka ktien ka ba melakren syangi ngangit scam ko try ba men hikay ngi haman lagas ngi jong ka jing em bangin nyat ha ka jing sngoret da ka bor ka jing nginam la hindi ka bor ka jing me kumen simbakot para ka jing hikay ka jing me men simbakot ha ka way pa ka way ka sngi i IT ban ni pendam yelade ha ka ksangti ka jing me try ha ka kerteng ka jing Jesus Christ ngi duai amen tu blen kurkuy pi ban ngi si syampat ha ka way ka bor amen